Mama wakwaba midi ede adwoa search him. Mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Kebot ekasadema NPP amayoko no e wo Facebook. Na o kire se eye Ura Alan Cash e na ne campaign team de moye no eye time. Na yebeka ya 2016 eye mu sa Alan ni group ya ena mo kan wo Ghana hanum say His Excellency na Nado Dankwa Akufo-Addo sebio obo cocaine on we na de ade ena NDC full som de ya omo ya the same thing ena 2024 yeba ko about use ya also April say obabe to Frank Adiama NPP amayoko the same thing on ne campaign team omo eka ena nda obehu no omo ti radio we so Bawumia enye hwe vice president o enye hwe digitalization no the buy na faso bi eni so che say the way NPP for mo eyo mo ti so ba be flag bearer ensem omo keka no ano ye hye na me bisa say nti o say mo ba ko winia na mo be campaign na say mo ye campaign ene na no efia pokia ne vim lady ni program so Alan ne nkrofo ena vice president Dr. Bawumia so ne nkrofo ena wo hwe ensem omo keka kamya kwa say NDC party ni pode ayizia say Ura Alan Cash wate ne ho I saw on count because some more cado and this was no pan and no and a Kebot HSA NPP for more careful no more steady. Now 2024 about 1% munya anyway dear muye a yam papemu a woman say moto abandon nipa mumu nipa ba ko bedianwa mu number cambo but a bedouan no na bibia as say iti Kebot HSA a year Alan Cash the camp adjubrel in 7 more cano eso swing. Now sense me have been a more 2016 na eye egu omampene His Excellency eye na Nado Dankwa Akufo-Addo NDC fu so omudi gu ni fifi so no wi na de ade ni nyina efiri eye Ura Alan Cash ne camp na e by ne enti ensema Kebot e de etuja Alan group Kennedy group no time try am plan Kennedy group no akere ndi no akene nsem direct Kennedy Japan akasa no na ma men kase mi tell de enti a me Kennedy minye campaign mano me penasem the personality na ho odin na ho kika ode wo ode bo party no doubt nobody and there Alan de there way Alan you are the yankopo Alan de machine ina so na omo permanent na ye nyi wanyi wo party ni asa Alan se be ken no kura pa o party ni mu a ni sika ni nyi wanyi no apen na manfo gina so ediem wa me see campaign pokra ye 2016 wanye no mumusa say him for na Alan Akufo-Addo ko di na ti so ni campaign mumusa no monka na nsem camp ho ena de ba bontin be tema ye beto ba fag balance dia Akufo-Addo no mu wi Akufo-Addo ye say na NDC for show the same Alan camp say yeah. What I say, and then we see industrialization. Me patch industrialization, no, companies, no. Why na this one this is one factory, one friend saying one constituency, one ambulances, free education here in Akufo-Addo policy. Alan the policy what they buying. Onibi musi industrialization no. Ono Akufo-Addo kono de buy ya. And now resign no. Ko na de ko. Ekasala na de buy ya ko na de ko. E san say government ne policy ana no fa na say me na shawa ho ye de me na me ye den me na me ye president ana me policy me manifesto me de buy nie enti manifesto na Ghana for je tu enti baba no me pese me fofere me manifesto enti wo na obeti me die nimu ama oba me ko me ntimi nko hanko wo be die nimu na kope investors fabra sa me see me Kennedy Edrisika na ho odin na num kasa aboa party no enti se wo kasa wo kan se obi a wo bobo ye won krofo ayi comedy Japan wa aboa party no big time o ye won krofo bebre mo bobo party no enti se se ye kan sa dia enen kan lan kwan kenduru no so Kala nke nduru no so eti munya isa pese min kumnya na duru we so ana we na ntam na so ana emfaso bie ni so me Kennedy nanko obi ani te wana me use Kebot
me old platform no Kennedy who can say more coming Kennedy and then now can say more coming or to try ampia but ha me the entire me follow Kennedy me ni na chi say me campaign ma Kennedy onye straight that is me Kennedy onye stable Nelson Mandela kasembi Nelson Mandela video na me page we ase we are kororo me videos no we be hu Nelson Mandela kasembi o say obi a as a leader Mr. Dana me chiao o say we a leader as a leader na opase we di omayanim ana eku anim na wo kasa ntimi nyina baako utimi nyina sem baako so e ma wo kasa na nye one way na de eche na wo kwa na watina wo ka we ade che na wo be ka we won se de nyina sem baako so a wo se wonye leader wo se nipa de di anim se ye kokodi ko ya de ma yen kere Japan ejina radio station ni all the platforms that are Ghana e ka say on open MP onya presidential candidate da on president de on fa nye hwe me na make nyona kan you o si on the president de on na on fa nya bibi asaba samu be kaya ama ye mu bi e be ka say o say de o kasa de wi a o ye no na you furu parasem no enka o si won ma na machina yes what I say o si won ma na e machina o kan mo bi ehun say ade we do paso ye afra die wo mo kuka ye na no ye ko da sore no pa wo si ama ye na that na ye support more ye na ho de de o chenka sa moment na nka wo sa ho de no an na ka ye push you say Kennedy brand na ka wo ditu mu na ka be so gina ya ka ye no nyina start ye campaign long time and ka nka ho de ye wo no ana ma ye si ye ni free wo so because you ka tell play say unya an ye yi woni ye ni free wo so afa ye ni free so that ama ye na da beta ko akotira events kan events Bawumia on ma wi a ye ko da sore ya so fe de mesa ba die sensan ya chimra ya ma because adam enso yes ade be tie be da sore no pa wo be san be san adwen say wo ma biem Evans unya ntie mi speech no ntu de nya botre obi nka se omumu bia me de me start ye na wa mama tuntia oboku mahu sa nya atwum oboku dankwa sa nya atwum we na eku nipa I don't know the reason why I nipa ne bi I don't know me person me use words I don't know the reason why. Ya mumia nwi ase nipa adwen. Opoku. Se wo Kennedy. Se wo Bawumia. Se wo align. Se me wo Bawumia. Yin na ye